Kajingeseng samla Jawai Presbytery Socio and Economic Life Development cirup ia krek lang wa ke Jawai Municipal Board nin kesengi depan man ki ipen sengiau thuk pajba hajrong ikhu jinger wa MKam nadu na yung hadu halaj wa tipkam ke Civic Cleanliness Waste Management hachut wakhu Indoor Sport Hall Jawai. Dawan wo chimbenta hagani ke lang pen sengiau thuk pajba daki kon ke Jawai Presbytery naki balang chunong wa pher. Chua ini de yo ekalam no chairman ka Jawai Municipal Board upilandar lengdo wo de ro ya ka jingseng samla Jawai Presbytery wa chim ga yagani kaluti wo pen singaw tho hajrong ikho engineer de wo ong le hawale khoj MKam utip haro kamon open ya khlat ye jeb wa mi na ki yung ki sem ki dukan duk do wa kiwi dong le wa bon ki chnong wa marjan ga Jawai Muslim de hap QM ya ki civic bodies ne daw wa danang bon nang roi ki wa chong chnong kam jule wa da chna ye sedang mi kibon jai kidukan dukdo. Kam ki bru wa chong wasa asla perthai to oman ki watib usumar sendong ya garam aw wada iker pang ublai wela no teroy ye jep kat chwa yo daman kam kiwi na kita ki bru wa embenta hei pensi penjet penpera ya garam aw wa sodong sukun. Ye kelam batai beni hajrong kamat yong kani kayalang pensengaw thu da yo na ki arngut ki bru chempang wa kentup iya ka palvidora kharkongor wa kalari sala kadong ki waman ki IEC specialist SBM Urban Meghalaya. Ini ki bru chempang da batai ki ye MKam wo le khoi na do na yung wo pen khlat ye jeb wo put wa ki wam put kam ju le ye ki jeb wa ima ye chai ikhia da pen yu nong muna haro ki ye jia wa sakhiat ha kini ki sngi wakat ni la sor ne palat sor hejo ipor da batai penche haro ki hajrong ki kendon ki ain ka solid waste management rules ar hajar khan ru ka sarkar India ka wada khang percha wam hoi unok tero ye jeb kat chwayo ne ha ki luti sengking ki ki wa kiwi baga jaka songyeng songsem pat kejindon jong kini ki commercial establishment ba sisin kesni kin saken ma baga jingle khoi kedai kebedon kame baga snong jong ki bat omkut tang ka jingle khoi kidon kam ro kumno ban tip seno ban bret yekini ki jaklia ki jaklai kinyut kinyel ki bami ki jeng ki sem ki bami negi dukan sya ki bami negi commercial complex kemudian ada senang jongki kebaa kesenang dem tring lo kum balong haga jingi baga jing sorbi dongi baga senang dem tring kanom slim so karo kanon kami jaga civic body kemudian kong kalong ba kejing roy jong kesenang kejing bon jong nong song senang bat segawai pat ro bagi babon nong song senang hangko kidol ki business activities ki jongki kebagi dai kinong di nyado ki jekdo ki beper hangni aga yau budak najwai ya ki toro ki don kam ga jong ga jaka ban bread dene ban boy ki namar ga jinge ke bamenta ga abingi ka long gani ku mengintip lang borok ban ni ngajro baga perthai ke dai ki dingsna ka jong ublai dai lagi jong kamon ga jongu na ga benta bong beriu unyo man jong bansa habang intip baga berthai ke dai ko hok pat kanang genti ke jong bulai ngapi ki bolong ki nok song snong jong kene ke pateng pemerintah ngihun ban penduk ngihun ban penjot ya ka hoi pila manong ko ban ngenti kumno ngin penduk kumno ngin penjot ya ka hanrei daga ngintip ban suma ya ka wat ni itu isnap plastik ibathep ye chimkom ni ibathep ye sulimit ni ibathep ye chuklet ibikibam apbidon hak jakatrai ibikibam apbidon hak school ibikibam hak jakab apbidon hangno dan kibret pathan itu kidai kiwai nagi teginong persniu ya kemariang ban ega perthai ke belai ulai yang ngamani pi ban ai pi ne ko awareness athai baro nimlong nimdishu ki balong mo ki ba satien ki banuptit ke kata ko waste management athai baro yentik ke kata ko waste management paling ba ka por nakalyam ka jongi ki wan hangi ban nang khap pentip shu ipi shapham ka ko waste management ngine pet khinyam ya kane ka jingsha ka ri ka be ka jongi Mdei takkan dia po Jawai ni pek kelek saudong ke social ko jengi pat kelek saudong ke kata ka jing shisha ka bagi yogi hakini kisni ke bamenta
ngatrai fide namne na jawai tamba phela thai ban gas ketika wa mana berjumpa kadai wa ongkra kenapa tahu ketika wa ongkra ketika ye kebedonan kadai ni lah poin ni kita ki aru kadai ke ye hiju ongba ke nada kedon kala benumbu dasbin syu ki ye kisan ki jongki belai nama ketika wa ongkra ke along ke dasbin nam ta jongki pli ke jingkangit kawang kenyuk berkumjuru ni napet hang ni kila bendon di toilet ki bendon nanti omdon septic tank no di plan pe chaba wa ukra kala long ko open sewage no kajaka bagi brio di plan pe yang septic tank chaba klem kano ke treatment ya ka shwa plan QEU Atai balok ni isapla QEU QEU Adon kamu ke jumpa pada sa selong biet mo kala mare QEU nyot try mo berat ano berat nang senang hindi mo ini dijabret ni kawat dia berat mo nanti itu ni kita cakap itu kini kita cakap dia nak selong bagi orang Banten hanya kejikri kalau bawa lagi semua kejari ilang kuntai dia itu. Dalam ini berapa pakar semua kesikir nala waktu kejari macam connection point ini bagi hatinya dan hukum ketegaliti. Lalu diporu bagi hatinya ini bagi ini seperti berkalong bagi imagine lagi mereka tak ketika dia kejikrisha. Bala bunsin ki jaka sham ki jogi ki lalong ki jaka bredut bagi hat tanya di jong jogi kejikri ki jogi ka lomba gille kuno ba dengan lat bagian hukum ke jaka nakalian jong kasarta ni kala pipi yang kini ke solid waste management rule 2016 kabak mana ting ini banginum day bangran pathar ki nyut kinyen ki jogi shaki surok ki singkin ginipit ayu ko ang Kanikaan ko ang mana pangay-puwi ng pamilyot kata kalong mga nakupi. Nihap bang penyaklat yung kujongi na doon katalang yung kujongi. Unyot kubami ikiyik isang kujongi kila antip kidon ipya iki ang kilay bita kata ka biodegradable kunyot kabupot non-biodegradable kunyot kabampot But kadang sesuai kejadian kebami pan ikiyik isang kujongi diangi kita ki domestic hazardous waste kum kinyot ki bedon jima ngepay kekya kejungi. Kanikaan ko ang mga wakapi ki dengan penyakla ki kinyot. Kanikaan ru kam Dentang hapok ke area ke bedon ke Jawai Municipal Board ke bedon ke Shillong Municipal Board. Kanikaan ke extend yang baru kinong Shillong jong kari India ni baru kuwi. Bernihapan board yang kini-kinihan. Ketika ada duty jom kita di waste generator kemud mga berhubungi kita penyut. Ke duty jom ni ketika beningkong kami penyaklat di penyut. Kebaan mungkin lagi hakikali ki berrandom di penyut lagi ye kisah di jom ni kita kabur to do collection. Kumju makin rak ni kini penyut syaka jaka makin treat lagi syawab. Kinyut ki bapur ki treat lagi berkelal ke sebab kinyut ki bapur kila benrak lagi reuse lagi. Berkumpul ke apa? Aku bagi ki mau ni juga ki program ki behek. Kini ki program ki Bangladesh Chispa mut alat ki brio. Kini ke rule ke apa? Ladon kini ke program ke bala alat Chispa mut. Pihak dan notify syaka urban local body kita kalau belum ke municipal board, kalau belum ke CNRD block di rural area. Pihak dan notify lagi bagi organize kini event, but kita ki authority kita akan take care. But kejing penyakit ini kinyut kam day kam nak kita lang ye
yin ki jongi dei tak na yin min penyakla ikinyut de ke jing penyakla ikinyut ke deiru ha ki yin mani ki jongi ke deiru ha ki jaka yong ki jongi ke deiru ha ki school ki jongi kani ke rule ke apa baro ki brio ki de penyakla klam khen pakan dei tak na ki yin ki sar ki jongi de ke dei na baro ki jaka ki bagi penyut kau lupa mengapa lebih kita kinong penyut ihap balong adakar ke bagi berat dan elita ikinyut kijongi namal ba kadon kaan ke bakang perkhing ipi bagi berat bathar kinyut namal kadon kekuna dan dalam inu ki berat nyut bathar ki sulok kisikin ki nala ki wadu ki ondan guna ki hapo kata ke polluters pay principle kapa kejindan guna ada berat itu ki snap men-men yang kinyut ki babun bila mengfai na doa baca hapusan baca taka dikini kalau kejing perkerpat natrai ke Jowai Municipal Board ke tip hash pakai ke waste management rule but kila ada banai ki jingtip syaki balang syaki ki nongsong smang pengintip ba ke don ke guna lada penken ki an ke bedai bat kene ke solid waste management rule